college organized an environmental awareness program cum workshop on career counseling and guidance. Forest Men of India graced the occasion as chief guest. On 4 of April 2025, the Longmerton College has successfully organized an environmental awareness program cum workshop on career counseling and guidance. The program started at around 2:15 p.m. It was graced by Parmastri Yadav Paying, who is known as the Forest Men of India, as chief guest. It was also attended by Speaker of Karbi Anglong Autonomous Council Depot, Raju Tiso, as chief patron, Mr. Ranjit Hanti, Assistant Professor of Zoology Department of Depot Government College, as special guest. Keynote speaker Dr. Dharitri Saikia, botanist Mr. Pulakeswar Basumachari, environmentalist Ms. Sabin Rong Pipi, youth activist, forest ranger of Karbi Anglong, and many other dignitaries. The said program was participated by the student of varied institution from Karbi Anglong and the student from Hojai College, Nagaon College, ADP College, and the student from Jorhat, etc. About 500 students have actively participated in this event. Before this program started, the college has initiated to organize plantation drive. The Forest Men of India has planted 5 NOS of red sandalwood in the Longmerton College campus. It was also planted by Speaker of Karbi Anglong Autonomous Council Depot, special guest Ranjit Hansi, keynote speaker Dr. Dharitri Pulakeswar Basumachari, singer Nitu Timungpi, and Akanksha Enghipi, et al. During his speech, the Forest Men of India has said that every individual across the globe should be taught to plant trees and to love Mother Earth. He also said that afforestation should be done and avoid deforestation. The principal of Longmerton College thanked the Forest Men of India for gracing the occasion. He also thanked the students for their active participation and thanked everyone for the support and gracing the event with and successfully. ৰাজত্ব কৰিছিল, কিন্তু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত 125 বছৰে কৰিছিল। মই ককিলামুখ বৰগোপতে জন্ম হৈছিলোঁ। তাত দেখিছিলোঁ সৰু অৱস্থাৰ পৰা ব্ৰিটিছৰ দিনৰ জাহাজ ঘাট, ঢাকা হৈ কলিকতা হৈ বস্তু অনা নিয়া কৰে। উজনি অসমৰ প্ৰথম ৰেল ষ্টেচন যোৰহাট জেপিআৰটো আছিল। তাতে সেই ষ্টেচনটো এই বৰগোপত আছিল আৰু তাৰ পৰা বস্তু উঠা নমা কৰে, নি জেপিআৰ জমা কৰে, সেইবোৰ আপাৰ আছামত ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিছিল। দুৰ্ভাগ্যবশতঃ 1965 চনৰ পৰা 1970 চনৰ ভিতৰত 10 কিলোমিটাৰ ক্ষয় লৈ গ'ল। সেয়ে আমাৰ গাঁও মহগড়খুটি জাহাজ ঘাট ৰেলৱে লাইন 10 কিলোমিটাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত যা গ'ল। তেতিয়া মানুহবোৰ চেডেল বেলি হ'ল। আমাৰ ঘৰটো বৰ মাজুলী ফুলনিত। মই গ'লোঁ যোৰহাট ট্ৰান্সপৰ্টৰ পেস্কাৰ অনিল বৰঠাকুৰৰ ঘৰত থাকি ক্লাছ 3মান শ্ৰেণীৰ পৰা তাতে পঢ়িছিলোঁ 90 নং বালিগাঁও প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত। তাত য'ত পঢ়িছিলোঁ এজন বিজ্ঞানী আছিল। তেখেত এতিয়া জীৱিত অৱস্থাত আছে, 96 ইয়েৰ হ'ল। আমাক সৰু অৱস্থাৰ পৰাই তেওঁক 3য় শ্ৰেণীৰ পৰা গছ পুলিটো ৰুলেই নহ'ব, গছ পুলিটো ৰুই প্ৰতিপালন কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰা, গছৰ গুণাগুণ আৰু গছৰ নাম জানিব লাগে। সেই হাতে কামে কৰি আমাক দেখাইছিল। আৰু তেতিয়া সেই গাঁৱত পাণ পুলি ৰুবলৈ দিয়ে। পাণ পুলিটো চবৰ হাতত নহয়, আগত ডাকৰ বচনত আছে। একে আহিনে ধান, 3 খাওঁলে পাণ, 3টা খাওঁনলেহে পাণ ছিঙিব পাৰে। কিন্তু মোৰটো উল্টা হৈ গৈছে। মোৰ একেটা খাওঁনতে পাণ ছিঙি খাব পৰাৰ কাৰণে এদিন সেইজন বিজ্ঞানীয়ে মই স্কুললৈ যাওঁতে মাতিলে, তই এইফালে আছে। তেতিয়া হাতটো চাই মোক কৈছে যে তই এইটো কামকে কৰিবি, এদিন পৃথিৱী আদৰ্শৱান হ'বি আৰু এইবোৰ কৰোঁতে চাবি
সাৱধান হবি, কুকুৰে বকি থাকে, হাতীয়ে ঘূৰি নাচায়, তোৰ কামটোহে তই কৰিবি। সেইকাৰণে এই সময়তে উৎসাহ উদ্দীপনা দিছিল। আৰু 79ত পলায়ন কৰি বানপানীত চীন দেশৰ পৰা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা বহু জাবৰ জোঁথৰ আহিছিল, আৰু যাৰ বিনিময়ত এই 10 কিলোমিটাৰ য'ত সহায় নিলে সেইটো দমদমীয়া বালি হ'ল। নতুন চামক এৱাৰনেছটো আমাৰ খুব প্ৰয়োজন হৈছে, কাৰণ এনেবোৰ প্ৰয়োজনে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত বা অসমত বা ভাৰতবৰ্ষত চিৰসেউজীয়া কৰি ৰখাটো এতিয়া প্ৰত্যেকটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কৰ্তব্য। আমাৰতো যুঁজ নাই, তেওঁ নতুন প্ৰজন্মৰ পৰা বেছি গুৰুত্ব দি চিৰসেউজীয়া কাৰ্বি আংলং চিৰসেউজীয়া কৰি ৰাখিবলৈ যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থাকিবলৈ দিওঁ। নালাগে গছপুলি ৰুব, গছ কাটিব নালাগে, সেইটো এৱাৰনেছ কৰিলে হ'ব। ধন্যবাদ। Kiropi party ko nito na media partner aman pen nito ini amai long jito gono ko ini nito na 4 April 2025 nito Longmirjing College pen ki patir pipon environmental awareness program la pen workshop on career counseling and guidance po halabang so amai nito mesen ya pen nito chunpon lo la pen labang so amai long nito ko chapon teng pen alohi sar po aman pen period he dang long bang nong nam chi thang klong la pen inut forest scientist lagi tu kaddo beda chini for sondo alang ni men la bang ke jada pai alang ni inut Padma Shri award ke long bang pulo la pen alang ni phan ke forest man of India si chini la si pini long merjeng college long alang ni li tu malong environment aku tha alang ni tu phan clardak pen ki thana bang ki ni tu kaddo ba pini la bang so mai long na chetong tu bang ke kopai the piglo ko sini puji pamu het ilitum alang ni lam ke thana long sami tum the ponong jaitum hengpi abang ki ilitum pipe te nangji da un bolo tangke I ede ta cho itu ami thang asi bang reji thoi tum asam long la panang ni ni tu apo sino ni tum pirthe ilitum ka do be chini horlo hengpi theng prang si kabilu te munita kibirlo muni le kibirlo te thengpi theng prang na kibirlo apo si thengpi theng prang na donangji pen monita rengnangji ko te itum thengpi theng prang ta itum bangke paring ver na ko athi itum oxygen ke long nang ko ike pen itum long kan carbon dioxide long nang ko ji ala mera bangke pasi itum bangke hi pupu ta itum ke akinang sot la pupu de dorkar se roi sono je ala mera bangke la pen no na kai dina bangke thengpi ke pabir si omuna omu het itum sar la thang kang lo la si itum na so sai bang itum hedi ho pabir nangji ala mera bangke pen bisar lang komani nang si thengpi akinang so dokong ma sai jogi pinang ko kote itum laso din itum rongke rong ko si inai lalo pulo tang itum ansu se ki bang dilang anis ta itum long awar mon bang ni sempo lancho ta kalisi tum ki ongdung non kai dina bang ke environment ke memi pen si asona kisu ta ke thek lo itum aprang prang ga bipina kisu su ta non ke klang piklo apot si non kai dina bang ke itum thengpi theng prang pabir ve that pen pulo tang itum aprang son ra itum hai kisu yon islami di tum bangke jogi pusing di matharam la pen pi la bangso mai long ke churuing tum kai ke mani tum long merjing college no na karja dun group ha ki cheng pen la bangso college donang ji pu for country bharat phangma tha pen il tum ka ching kon Pravin Autonomous Council along speaker man ki do ka haira jutisu alang islami pi la bangso amai long chi patron man kan chitong no la so long pen ansu se amai long ardina pi dun di tum cha pona teng pen Guwahati IIT long in PhD ki claim tangap tangki botanist lo alang ni anak sida mena chitong do Dr. Dhorendra Saikia lapen non environmentalist alang sida bi professor Pasunutari alang sida bi ta IIT lo alang PhD claim lo temom lo alang sida bi ta chitong do pasi thona taxi di government college pen that assistant professor lo man ki do sa ronjin hanse geology department alang sida bi ta bakso man lo aman pengkan nang chitong do pensi that RD nang bido no hala guest of honor man kan ini tum Dr. Lipson no ilang ke OSD Indian College alang ni kapre ke side ko masina chitong no megat pusi alang istami birtan pale lo sitami alang ni kibang gilang istami ni tum ansi se alang ni kana posona mai nang chit aponji lapen la solo pinang an ni tum invited guest kami do pilih thane do ni lo lapen la solo amai long ni tum posona ko sumar tum pinang an apret nogang pen ta tita bor pen ko komane gola khat tang ko jola poson hadak chali bom tum sidami la ta bang so mai long alang ni tum nang chitong ansu se ardi nang pen pasi kando bela so mai ni tum mesen me happens ni tum chun pono la pen isia ko pai ko sini puji jeni tum
Longmirjing College men lapuson ti patir pipon akapre college lapuson deng ponda thegdum long nili sitami anso se akapre college kami itu just mela environment la pika koson situng warmon ipa mejima lapen anso se iprang itu kecuali kemisal akrong kita mensi itu mau iprang ki mejima orang warsa si palong jima anso se itu karbiang long kita hegre kipa dojima pu hala haina koson amai kapre warong sami bi pada anso se itu karbiang long riso jang long baby itu sitami aprang jit meni itu long reaching through pitching koson mathada News report, Birta Life.